Mental curse on Dormahine. Me say, Nana Dormahine, what can't buy better. Kasi ampenyene. Se wo so se sikadwa no, o ma so eye fake. Ana asantefo mo so mo agya to mu se enye fake a. Kwasi a wo so me nsam nsanie, kwasi a me so me dugu fam. Nsu e da Ghana. Ebia wo obese bia no bia no se sikadwa no eye fake a. Wa braba a wo bo de open wiase, ade de wo ba wiase. Won san kan da. Ebia na nsamafo Bonon samafo, Chiremansin samafo, Ghana trap be a Ghana bia or moje traditional edge dibia, and then saying, Egu from the amom say, what's the old we are Sibia, one son can't da. Said all my henny, I who no crano, but can now walk. Quasi and penny will beat his walk. O ma me trefi, o ma me trekan canny. Quasi and penny na. O ma mi nim kwan ye faso si dross. O ma mi dross to me kan se fufu ade ache so na wo bedi do ma hena tama de nsan be gu fam. Umu ade wo me se sikadwa no ye fake. Nan ti se de asantefo aka se konfa no che na de baaye no. E na mudi tumu ho na modi edwa Ghana fa so mde a Abia na nsamafo, Chiremansin samafo, wo so omonfa wonye. Chula ko jinsa o, asasi ajensa. Suaba santima bi ajensa. Na madam maburu kwase bi de ho abete. Kwase bi de ho abete. Onpe Ghana yi. Eka ne nkona de Ghana yi nyina asai. Eka ne nkona onde wodwene akohye Libya. Se Italy nsu. Eka ne nkona ka traba wo asi Ghana. De do mahini ye bia ofo aso ono so kwase ampanyi ni pa. Na madam maburu ye be frɛ na brɛ na mo ba monye no na mo ne hu say yes na mo ti ase na Ghana mo di Ghana de wa mo ti chechire Ghana no mo di akoma pa ene odo na chechire Ghana ma mfa ntiti mu na chechire Ghana na madam aburu mo frɛ no that's ya